kene kesensyar padba ha kabaka hok bakasat kadang yang hari kasih jongi kaladu no badai namar kata kadau kum kinong yalam jong kapati sa sisen pat kikwa pan kiem penkirasang ya kata ka hok kasat kabang ngingimat ha kabri unyaw trat jongi Andrei ha jong kane ka jing persang ngia kendo kamtam kinong yalam kia kendo ya ki jinge ki baharukam kilamat ya ki jing sakran ki baharukam ki jing sakan tha ki baharukam teng lelai habang apet haki social media lanang ngepet hangno ro ngalai senai yau presiden lajong iba arden milar besoy moy nama rada pai sakadiang ro sakan her barden pai sakaman ro sakan her yau ba arden pai sakmat nesyadin ro tang yau barden kilapet kum uta ubriu ubalong uding sandok Andrei hapleng kata ka jengkren jong ki babon balang na kadyang banda kaman ka jingken tha na khmat man adien yau presiden rangba jongi hapleng kita ki kei ki jingele ki ba pher Andrei ngis ngau don bok pa ngis ngau don bok ban ngis ngau manai ngu yau blai ula ai sisa yau neu nong yalam karenyang renyat ka babyang bat hado mentau dan donnya ka met ka ba koi ka ba khia ban nado dang step hado damit udang nyai mare ban nang nyai telun ban pensngau banai jingi kai banai jingtep banai jing champang ya pi ti pai ba ngisno dan bokum kapati bangin yo yakum gini kinong yalam yau pila ban beng Andrei kumno pinrat yau badan pila ban beng Andrei nganong yau neu rangba ubajwat kamensim bat ka donot kumno pinrat dai namar kata kadau kala pelong yang i barolang haniro banya telun rengkat naman ngi suthu bak lengkor ban pensuthu lane ka lengkor ka jingkit jengi kala kya hado kata dai namar kata kadau ngiru baro ngilayam menjerlang banya telun lang banya kit lang ya kata ka lengkor ka bakya ka bau new presiden ramba jengi ulakit baros kata kum ki pai ba ki bai phim dei ban so thu bakla teng lada pipet ha social media ngan ye thu ipi ha social media le kila bon tang ki fake news lane kita ki khubor lamle na kata ka daw haswa ba phin pen scam ya ka jingmot jampi ha kata ka jinget ha ki social media pi dei banda wat pi dei banda tip la kalong ka badai ne kalong ka basisha hidai banda pusan hidai banda wat namada ka jingwat jompi ya ka jingsisha kan yarap ban pensai ya ki jingmut ki jing perkhat jompi kahane ka kenti ka bamantar kunjuk iparlak baik barakat ki badan hangi oh nyilado no ya ururang ba ya uba pilang no bat kmi nanti banwan ra ya ti jatsi ki ba thaba hakari bi juni anre nganong ya pi wado jingkaman to yai ai kakti kaman kakti kadyang jampi na kabanta jangi kum ka party to yai ne bangi kum ba pilang to bu ha ki jing duai ki jing pirat jampi na kabanta ka party juni namar ha kane ka kenti ka pamantaro hapreng ka jing gido jing karmanro sa sisen pat ngilala bansai ya urang ba ubala dapura sisa ban yakun ban yale biang nam ta kata katma wasa bat kata kadai baka parti kalala bansai ya doktor Baxcam merbo na kabenta kane ka by election jong ke MP ka ban salongsen hadin bala pemerada ke election commission une orang ba anod bandang ulat dai orang ba dap senrang
Ubala don ya kata kaman, ubala don ya kata ka jingmut ka jing perkat ka babiang ne ban mikmat yang nga bajapi hangtai hadalhi. Uday urang ba ubadap senrang sisa. Batkum ka parti kalai bet ban sanya ban aya kata ka lengkor ba untit na kamenta jonga bajang pi hangtai hadalhi. Ngiro ngisngau ban kerpat ya pi kit pa. To ya don bentalang ban ngi ban ya kit lam ya kalengkor. To aya ka jing sanya ka ba pi sanya ya i Dr. Ricky AJ Sengkon Sashisin pat ha ube urang ba ya ka ba ka parti kalai bet man penmi na kane ka Shillong constituency MP constituency ha kane ka by election ka ban salongsen ladapi ki pa pidan lang ban ngi kum ki nong yalam jong ka parti nge marta tien dalai ha ka wei ka sngi ngin sajap ban ngin sajap ya kita ki jinge ki bawdan hakmat jonga bat jongpi to blay unkar khu yang am bat ya phi bat kham tam ya phi ki long kmi ki long pa ki bala wan ban snap ha kane ka jinge lang ka ba long menta ka jamien ai ba kane ka jinge lang ka ba menta ka jamien kan long ka jing pen kendet thia kan long ka jing pen kendet ben riu kan long ro ka jing pen kala ya ki jimut ki jing perkhat jongpi na kabenta kapateng kabansawan tetang dai nei kinten ki ba khnyan ngai ka jing khublei ya pi bara to blei unkar khu ya ka snong ka bai jongpi unkar khu ya i wei pai wei long yeng ha ka sne ka snong ka bai jongpi ublei undan rangkat ro kham tam bat ni kum ka parti bat kham tam me ya ki nong yalam ka bai ki jongi Kublai Shibun, Kublai Siajarmo. Kublai Shibun MDC Jong Kebokar Pentar Umkra. Bila IC saya kejik saya nama tajoni hagari kejalbet. Hakabang yosno ya ki norem bat ya ki manifesto hakabaka Voice of the People Party kayen banyak kalian sodong kabangan siyang yana so kanyo haba i MPC i kren hani kapor naman nga kanmao iki Kiba haki ni kisni nyama pan nili kendo iki jinga terkemlelai kipat pa nili osno ni nili khobor hak bagini perkhat iwai pe iwai halaki long yeng long sam jeni bang nilum bakra ya kanil rimti kabani nangjat ni sakman kumle sibun ba te ni nyosno no saya kejing kran Jong iba artis radi ibadai inong acting jong ka Voice of the People Party. Polis pun kapor kelayat yang kuat su pan penslam ya gane ka jingalang gane ka janbit namar ba pilih syak sitom nadu menne tinggal sedang i ka jingalang ru kapor ka babiang ban kijingkren ki bengeliyo sekmat ru kilalong gajing ajing syai sibun na kabenta jungi iwayang khadu borobor ude benlong unong kerku penwai tengah gane kapor ngam kwa ban kerku penwai nakwa ban yo ya gajing kerku pen sedang nang ne na bolan bro ya menjur ya ta kom ka parti bat kom unong aktien jo ka parti nakwa tang kawai gane ka janmit bangini syai lalaya syai tang si kentien nin perwai no ya gane gajinga bagata kolong ngikwa ban tip sa sisin pat ngila tip ya bi hagi por ki beladep hagi election ki beladep bagata kolong babila ay ya gajing kersyan ka baradba ka papura ya ka Voice of the People Party kumlay sibon nagalyang jungi kum ka party ngawan ra ya gane ka kubor
nakakut sadam jong ka party nakilenghok ti jong president ban ay kani ka kerwo ay kublis ngomu ipi kinong song snong hani halemplo ban kisnong giba marjan di bala ay ka jing kersan ni ka voice of the people party hagi ni election ka padet skobha ay ka jing tapti na dibenta kinong song snong hani kabangitan kamban ya syai hagi ni ka jing langgalong menta hagi ni ka kenti ka lemplo hangno kadan Aku apa ni osno ibu jawab nabi. Kalemplo hangno. Kalemplo hangno. Te don sete ki pampa dia rai bhai mat pai sai tigren. Kalemplo hangno. Lemplo hangno. To kata kalasan ngatrai kalap biang imade penuai taman mar kiton ki pampa dia pen ai jawab ko bakam sai bha tingma ki habe kran ni ne kasoi. Misim ni ne ko po. Tengah aku mulai iet ya usong kenor jong kene ke jingalang iba ekshor basan. Ngalaya kedua bani lakat tu kene sien wala i ila kelat yanga henre ngai i ngampat kene. Ngampat kene bima ngayu i ya ka leadership ka jongpi ya ka jinglong nong yalam jongpi bat ka jinglong jongpi kum urang ba sunong jong kene ke sunong kapen i ya ka jing start ya kajing sempang jong kinong song snong de gibril kiba kom kini kiba don ya ka karakter kaba itnat kaba baik bagi de banlong kinong yang lama di snong githau te kublai sibu ni bi snong gathau ringgalem bat u rangba snong ba pila pedang semua bhai ni kum ka party ke de janme bangi de don ringkat bat pri hang ne naga benta kane ke jingalang ha kane ko por ngai kublai ha kane ko por yai MDC Badan Burong jong ka Mauflang constituency iba Lancaster Marbanyang iba hari por bangi dan nyalak election nakabenta ke MDC bona prenjong pi pimya itu yai handrai wala pimpat itu ya kedur kemat jongi pila ai ka jing kersian nakabenta jongi hadin bengalawat ya ka jing tip kumno tang ya ka kemur ka kemat ubri umpat itu pi ai ka jing kersian handrai kiong nyimya da ka jing itu niya da ka jing sngotu Namar bagilas ngautu ya kan nongrem jaga parti. Ya ya kecing kersyani balang bani balang idon ringkat bani ya kan gopor. Ubriu pengilasai naga parti ba ulong unung ilam. Bat ngilayo ya unung ilam uba penhon ini kum ka parti. Bat naga banta jong pigi nong song song. Kumlai subur balang ba pidon ringkat sa sisi naga naga jingalang. Warna figu mo MBC piyo abang bani haga naga senong nagoy gopor skoi pat. Haga jingdon ringkat jong pigi sa sisi bani ka I mean bingi bat ni kinong song song. Karpang kublai ya iba strong pila kajana iba don hapenen ke jingbon kam jong i gom u chairman jong ka council hantai hapo KCDC idon ringkat bani hangni ngasmotu biwan naka wepat ke jingalang nang tanya po soyong hadin ba ibana ya kan ke jingalang hangni walang yimsim la ay ka special invitation ye hangni ka mensim ka bakloy iwan ban pelut di kapor jong i hangni bani sya ya ka med ya ka yong nagabanta banra ya ka kubo jong ka party si pigi paiba kublai sibon ya ka leadership jong piba strong but ya ka jingdor ringkat jong pi hangni last ngau bangi snow kumen si kada ya kublai sibon ay kublai hakan ni kapor nagabanta kinongkit kam jong ka party ay kublai iba penskams imle ibalong u chairman jong kani ka ad hoc committee ka bangi priya ka campaign haka Mauflang constituency nagabanta iba Donald nakabenta kini giwe kinongkit kam jong ka party kiba ngamla banjer ka tinglon hangni pilya ay ka por ka bakodor ka jong pi pilya i tikam ki jong pi kentup lang ya iba yo organizing secretary ka jong i ba mamang iba laire sitom na ka por pan coordinate iki program sugi sunong kitao ban penurlong ya kani ka jingalang kum ni kani ka jami tingai ko bela i pi baro nagaliang jong i kum ka party ban kerpang nagabenta jong pi kinong song snong kadni philayami kadni philayawan sa kani ka jingalang ngangit bagani ka por kanumlong ka basat ay kanumlong ka baleno ay tiha kani ka por ka pamenta nganom kren penslam hanrei ngawan hangi tang ban ay ka jing kublay nagaliang jong ka party ban haga jong ka por ban pan na pi ya ka jing kerku kerdo kumong ong ipi menne ka jing kerku pensdang nang ni na po lemplo haga pa penkre ya gane ka election lembagi ni gidong githanya mar yimla ban rungnut sa gisnong githao gijong ibara koy tena makatadaw ngili ya penbait na galang juga party ngin pelong hang ni po station tigini gisnong giba marjan kar gibala ay kinyawan lang hagane ka jingalang kinyos ngap lang ika kubor kabangi kum ka party ngidon tingi ya penkre ya gane ka election MP
Bangakwa benetip benetu saya piba kajing pengkre jongi kajing rung jongi segi senong kitau kajing wan jongi ban ya kendo ya pi nong song senong kamdai tang bangi pengkre ya ke election ka party Voice of the People Party lane ka party pra ka balatip paiba kamdai ka election centric party kamdai ka perkhat tang ya ka election lane tang ya ka next election ni perkhat ya ka generation bahkan next generation kata kadai ke bangin ya plut por plut sni plut ya ngim perkhat tang ya ka election ada ni perkhat ya ka jat benriu bak ya ka pateng ka pandawan te pilai ya gini ke kinjat sni ke peladat nagaliang jong ka party ngilapan bana bahkan sampai ke por bangin hab banlet kerkut wat ya ke sekretariat beliau ini me kata ko bor ginanya pengkre asal sisa namar gajinya le jongi mdai tang ya keneka by election mdai tang ya katai ka arpu fra handre na kabantaban wan ra kong bayong ba strong menne ya ga jingkala haga sensar kadar kari ke jongi tikane ke jing pengkre ke jongi ya keneka jinglek karkut ya ke sekretariat rongi AIP keneka jing pencet batalong kepala ngi kwa IP ke nong len pulu ru pinjadon bantalang bat mi hangkai kai ke jing mot jong keneka jing karkut ba phin ya sai me pigi pai ba hangi Mdai bangi sulit kerkut nakabenta katau bersuya kerkut ya kaen kamkut angka. Kane kecing lek kerkut jongi ya ke sekretariat. Kandai kadak kesin bahwa arbupra nginrung hakakut jongka. Menjor pai ba. Menta ngin perkre lada ka sarkar kam pudiang ya kecing dawa ke jongi. Kabangi yang nakabenta gajai penriu. Hawar pupra pinai mapiangi kamandi ngin don hakikut ki jongka. Namar kata dawo arajar pupra habagi jit yaki kandidat habagi jit yaki nong mikmat nang na polen pro nang na po mau plan constituency naki lai pun retoligi constituency ki badon na ke jala ke jongi hangni hapo khasi bajan hills ke jongi ke pangumul benong mneisu bangin jit tang kum ki nong thawan ki ban song ha ka yeng dorbar thawan henry ki ban rung haki kamra jongka sekretariat namar dai hantu bala buri haki almari ki jongka ya ki files ki ba kerpang na kabanda ka jabar re jongi lara ngimyo ban song ha sekretariat ngimyo ban sensar ya di jala kesing perta jongi ka assembly kalong ka badon kam henry lara ka sukut tang kata ngai ki jing angnur ki jongi ki jing pos ni ki jongi ki nemla ban urlong namar kata kadau pen kre pecha jangai namar ba kane kapor kanayat bat kapor kamslen bangin yo ya ka jingkala hagari ka jongi kumbo ong iba strong menne ngidon kam ya ka jingkala baros ka tangi la yawat ya ka jingkala henry ngikut haga jing syak syek kala hagane ka kanti ka papigi pe ba pin ya ka voice of the people party penyo i ya ka jingkala ka ba shisha bat kini ka jingkala kila sangwan ter yo i ba ka council ka jongi hang tela form da ka parti pra ka jongi kijing kela ban pen bet ya ka kenrum kenram kila sedangwan ho nyemla ban le season le handai la sedang ban pen bet wei pe wei senja mi bangi sim gila persang ban wara ya ka sensar ka bakut ka basuba ka jing sensar ka bagi pai ba kinyo ya ka jing hun ba ya ka jing kerku lemba jong ka governance ka banginai kata ka di ka jing kela ka bangi kwa ban wan pan yatu apre je piki pai ba ban kumoong ba strong man ne baka jingkala kanemuan na ay ruem kenau baka jingkala hagari ke jongi kanemuan naki he saipan jingkala kanuan naki riumanan ka parti pra jongi kade ka bangiyo kanet parti uluk ulak ukunup utrap ubadon hamadan de mangi ki biak tengku ya ka khia kason de mangi ki biak tengku ya ka katan de mangi ki biak mat ya ke jing yu slap ya ler ki bengi smotu ya ke jaken tien men step ya ke jaken tien men me de ya ka bakum kene ka bangiru ka parti giyen de kene ke jala ka jungi kum bakalong menta la sensar ya ka na ki he saipan war kemilenti baga jingkala kan wan na ki he saipan kan wan tang ka jing syek kala ya nama tara ko ki pararingi khot ni were pi ba pinjadan benta bat kane ka jing pan kala jungi ya ka ribet ka jai penriu mdai su bangin su athlum haki yeng ki sem jongi mdai su bangin athlum tang haki yeng ya brio mdai su tang bangin athlum haki dukan sha ke jongi mdai su tang bangin su ya ut henry ngin long si benta ban wanra ya ke jingkala na ka benta
kapateng ke pamenta bat kapateng kapanangwan kata kadai ka bangi khot ni weri pi kum ki pai ba hagari ke jongi balai ni mi kum ka voice of the people party ni laksania hagine ki longkpa ke jongi ni laksania hagine ki longkini ke jongi ni laksania hagine ki himman ke jongi ni laksania hagi bagi yalam ya ka jala ke jongi kila don haga council kila don haga yeng dorwar kila song haga secretariat hade ka bakadu kila set kelayani kapelong yangi bagin mi syamadan kapelong yangi bagin i wadi ke yeng desem kapelong yangi bagin ya lengbai ke jeruhut ke drat joga jengim yaki comfort zone ke jongi bagin mi syamadan ban sim hino ya ke kelengkor nomor gini ki long kpa ki bagila IT haki ke jing sensar gini ki long kini ki bai ke jongi ki real rang ba ke jongi kila le kam kai ya ke kam kila penkelak kiu jakai ya ke sensar kadar hagari ke jongi Namar kata-kata ngimat ya gede kecenge yong ngimla ban sengap jar. Ngau ba em hagane ke juk ke bamenta ngamla ban sengap jar ya ka. Namar kata-kata ngimi sekmat ngialum kat togan ne ki rirong ba ki khun samla ki badon ke jing ke khali e ri ber kaja penriu. Ban lem ya laga jong ke jengem naga benta ke pateng ke bamenta ber ke pateng ke bansawan. Namar kata-kata kami ke voice of the people party. Nagane ke ri ke berit ke jongi Ijat menri batang sitro nilasai yaki kraw mensim nilasai yaki klor kari nilasai haka history jongi yau tirot singsim nilasai yau kyang nongba nilasai yau skapsim nilasai yaka panong lai nilasai yaki neki rekraw ki badon nakari ke jongi hadin bangilayo yaki jenglai lo jakarin dia nilasai yaki rekraw na ini ijat menri berit ijongi Handai nado ba ya ka sensar khadar hagari ke jongi la bam hendro da kini ki hespa bar ki hesaipan ni ngim semla asu ban sei ya ki brio ki bakan sai ngim la asu ban sei ya ki brio bakan sai namar la tap mat la ya pai ba gari ke jongi da ka tengka pria bar ha bakane ka tengka pria kas kayalam nakmat pai ba ukalalong ubamana namar kata-kata ki di pai ba ki balong ki nong jiet ki balong ki nong thatbut Kila dono ya ka dor ka jongki kinong thabut ha jala ka jongi kila kelalong tang kinong dibut kila di kibut ke jongpi sanspa 6000 kila di kibut jongpi ha dor ki ba fair ba namar kata-kata kitu kibut ke jongpi baro ki ba pilathet kila long le no ai pilathet bot lang ba gini ki sanpho tuli kisnem ki balai no sano kibut jongpi ki lapoi Bandai beriu benang menkeren komik ule yong Shanegrim dah Shanegrim dang biang nama rangyo ban sumar dari bakampang buat sah ICU kabama kalong yo sabar yong ganigrim syutit baji genja urujai nama kata daw hakam kani ka saw kasen ka bangiyalang baya kani ka crisis nilabu ka jinduwai haw blay kidon ki riu rong ba ki riu temen ki riu duwai ki basyong nagiyeng ki samjong ki jar ngai ba ka don ka plia jing shan bo blay juba be ka jaga jing duai mi ki bre kum ki jong iba arden ngano banong pi ben ka pa pi ben henry ka kam ka jong u ba ka jing le ka jong u ba ka tien ka jong u ka yedei balai bangong ka yedei don ki bre ki bong ba ba arden u he tang ke tingam hane ba arden ha ba ukran ado ko do anut ki mat ki long ki badai ki don ka jing sisa ka jing kran jong u ba u emru kum ba Ukran kumba uim baru imru kumba ukran. Kata kadi ka bangai itu nanti kejinglong jungu. Baran bandadai ba laradai ba baran umdan ya kani kejinglong ngangam tre banbu. Sengap man pensya ayebi. Baran ulalen ya laga jong kejingim. Wat ya ka ying kesem naga bentaban aye ka leadership hapren jongi upai pa. Laradai baran umlong kumta mentau baran udai wei nage cabinet minister aga sora. Baden nado bujob MLA hagasnam arhajar pra bargisnam gibladet ila benlong kumu minister ila benyo wade kakam deputy chief minister lalu dai bai perkat na kabantai de simet ila la benyo igi de suki gi fair hanai baden na kama gadu jadi por di acar mandu intre namara pa kajingi tip dan jugi kamsha ban supulun kai ga spa jo pai ba kamlo namaka tada habai persya ya kini ki chairman ya kini ki consultancy ru ila imbum ta tengah i hau ni orang ba ka don ka integrity ka don ke merit udon ke jing star udon ke jing sempang udon ke jing slur
But namar kata raw kumyo ni urang ba ngidey ban ay ke jing kersan. Ba pangasno tenan kalong nang ni nasional jo pinelen pro kala pau ke jing kersan. Leng ba jong ke MP election ke baladet, leng ba jong ke MDC ke election ke baladet. Tingin du je kermen narama pihang ni halam pro pialong interior si benta jong ke ka khasi hills ke jongi. Nara pihang ni piala bar smutu yunu sumbai. Kanum dan jinge igiwe ibenta jong ke khasi bangin smutu janai. Terima tanah para ring iwan ban weri pi iwan ban kot pi iwan ban mlei tang mapin aya ka buat ka jong pi ada gi kwa ya pi mapin aya ka jing kersan ban kerpang ya ke jing dua ke jong pi tekane ka buat ka mapin ya menta ka ne election MP kumalak keren de gine ginong keren ki basa kemar kane ka buat haka ktin pareng menta ki ong kasem pati buat kamun ki buat ki bere gine buat namar bakis ngaulem yau tau balakrak tang si tempor lead Ricky Dr. Ricky Edison kon. Tikene ka buat ka jong pi ka papilit het menta kalong si benta kum ka jing snaulem yau niu syakri ubala klano na pedeng jong si tempoar. Ti handre ngakwa pa pinya siya. Bangi kum ka parti pra ndai bangi siya perkat betangi ka buat Habangi buat ngiriban buat bat ka jing snautu. Kane ka buat ka mapintet menta kane ka kanti siya ka parti pra so candidate jongi kanum dai tang ka buat jong ka jing snolan kandai ka buat jong ka jing snokia kandai ka buat ka pas ngau thu shai naga benta ka menta bat ka lasai jong ka rigi jongi ban na kwa epi bala lagi kran ya ka jingya teli jong ka jai penreu menta hangne hak jala mekhalaya ka jongi ladangi dai banya teli ngin sedang paramangi Barka jingi teli ka biang ban penpau ya ka. Kadai haka mandit ka panginai. Kadai haka vote ka panginai. Larang ia penprai ki vote ka jengi ngi ong ya ka fracture mandit. Ni penprai ki vote jengi ni ai sa ka parti ni ai sa to kandidat tentang hawien jengi ki khasi jengi ki sambut. Ki ong ni sambut. Te kalarung na mano bahikai ka ni ka sambut ngamtit ki election ni ka vote. Yang kupa tu thep no sata ka kemin thep no sata kini ki khun marsiteng ki thep no sata ya pen kalareson ya kebut kata kade karukom perkhat kabarim kadau kolong bagi ong ba la jal job utur ngi yo perlok jal job tur ngi yo perlok te kata kade karukom perkhat kabam ngi kum ka parti pra ngi mikai kata kade karukom perkhat kwan mentoi sina nim kwa ya ka politics kwan mentoi sina ni kwa ya ka politics ka badon bakanolin habagi abo kwa jo ka yeng wa ya ka jingkersian sa uniu kandidat ka kami sa way pat kamu na yeng lapat ka yeng ka dapai lepa ka senong jungi ka lapai lepa na kata kadao kawan ka fracture mandate kawan ka hong assembly nimyo ya ka absolute majority nimyo ya ka single majority party bandhawi ka sarkar namar kata daw kimi ki sarkar kle khaulang manu balong responsible ya ka sarkar kle khaulang dei mangi paila namang ipin paria ay kabuat kisami. Jangan makatara kum ka parti pra abangi khot ipi abangi weri pi si kejinya langgi bukum kini. Ikwa mapin smutu. Ay ya ka solid support. Ay ya ka jingkersian ka pura. Ya ka way ka parti bapinyo ya ka jing sensyar ka baklan. Tay menta ka de ka parti pra ngidag sangut ki MLA. Kay ka bapi menta. Ka bapi menta ka long ya ka opposition ka baklan. Ka strong opposition. Pine mi ka sur jongi barden baka sur jongi MLA jongi haka yeng do ba tang saungun kidon kipen ki ya ka assembly strong opposition kindai lagi gibe alam ya ka opposition kidon gibe kisan giba khamdan bon ki MLA barden inde leader of opposition handre ka role jongi ka benta jongi haka yeng do ba thoan kalong thampalak banyo leader jong opposition bat na barang tanaw pili ban smutu habang ngi dan haka opposition opposition kamut ban persya tamba omde tang ban persya kabanga semua tenang an district council kimju penon kami ke kentien persya kiong kalian yatai demde wastro ni ngere kalian yatai ngidon haka opposition party ko opposition bench ngimde haka ruling party ngidon ban yatai namar kata daw ya keleng kari kasi janji aga jongi wasa karo hil sumyele ban pensya gi ba ya gi mat kijura tedan pren jongi gi bas mutu bakla par kiong ba kani kade ka parti kentho brio nimde bangi kentho brio habangi kentho hanor kimat nim persya ayo brio hande ye ki rukom trikam ki basniu ngimla ban sengap jar demde balang
Nginam la ban sengap jari gitu kom teri gitu bakla. Lalu fikta ya kahok ke upai ba ajungi nginam sengap jar. Lalu fikta ya ka kenda wasiap ke kari ke jungi nginam sengap jar. Nama kata daw ke benta jungi kum ke oposisi kalong ban peni ya kai ke bangi de ban peni. Yin peni hangno bangi ya bakla bargin kedauri kalanti kum no bangi de banne. Kata ke ke bangi yang nama kata daw pi wan smutu bakla. Yo piong bangane ke ka perti ban beriu. Ka perti kan tho beriu ngin hak kan tho ya kimat hagi jingi teri kam jungi yo beriu personal ngim kata ma pide bane sai ba ka wai ka pangakwa pide sai ka long gane ba kini ki jing kan tho ka bangi ai mangi ki jing pensai ka bangi ai supai ba kala rong bar ki pai ba kila stang ban snotu bar ka ba kini ki parti menta ki tinge de ya gane pine kala er te upra ka be baro ko wai kari khasi jan cha jungi kane ga de kata kal er jong ka jing kala ka win of change Bat menta kila smutu bakan ne kala er ka klan pala. Ki babun ba na penjeki kin syakit kin jalan di hau arbu pra. Taraw ke le karya ikum no ban penbi ki upai ba ban su ai pisa ban su bet tengka net ne do kumtai hanre ngi ka jing pensai ngi nya be. Poin ke bangakwa bangkaran hani kalong gane bakata kalong wat smutu bakla ya ki jing kan tho bat kaneka critical thinking. Kini ki kena ki balik puli ngakran kelang ni nama kidan ki kena puli kidan ki kena samla puli kidan ki kena school mentah ka puli puthi jongi hake education ngaili ngade dong hikai college na sutu bhai gani kapaton kam me haka puli ka puthi jongi mentah kam dai banyo ye ki jingti kam dai ki information kapaton kam e ngi mentah kalong ka critical thinking ka rukam prakhat ban bishar bnia ye ki ai ka badai ka ai ka bamdai Kai ka babha, kai ka basliu. Bat ban nang ban jiet ya ka babha, ban kentak ya ka basliu. Lada nyimla ban hikai ki kena jongi bangin le kumta ka education jongi ka lafel. Ka education jongi kam dai tang ban penyo degree, kam dai tang ban yo certificate. Ka education ka bang hikai ka long baki kena kinla ban yeng halaki jongi jabing. Bara sikatangi hikai ki beri bagi yeng halaki jongi kijat. Hanre tang ban suyeng halaki jongi kijat kampat biang. Gidan kam ban yeng halagi jong ki jabing banila ban pentre kam ki hok ki sot ki jongi nila ban pentre kam me ka khendau ka siap ka jongi kat kum ka jing snothu jongi ban na ka benta ka jing bentoy jongi kata ka dai ka bangi kum ka parti pra ngi ai keleng kani ka dai ka political education ka jing pen snothu pai ba ya ka politics hagari ka jongi ban ka bangas snothu na kalang ba menta kani kala stang rung hadi pai ba ti jongi kani kala stang rung ha Isnong hagi tau ke jungi ba kani ke jingkala sien kan sawan dengan scam lemagi ni ke jingkran ki bakliat ngam kwa ban kran sibun kita don kiwe ki mak pagini kran te henrengan iswa hang ne te ni ai kublai ye pi ki pai ba ki balewan kan ne se kani ke jingalang pada kani ke por nomor ka ke por ni pengin perkon no kum kadak jong ke jingkersian ni ka parti kum kadak jong ke jing snolang bangi bat kani ke jingkala ka pengia penkre na ka benta ke jala ka jungi snobha wa pinuan sakmat Ninyo banyak pertaprak lang hagani ke jambi. Kahot kita bertiseneng usubhagil walang nang ne nyen aga kubor sa karik hasil janjia baro kawai. Banang ne napo lemplu namo plang constituency ngila ya sai ngila ya rai kabut genai. Ha kasembol ka jong pra. Wan sene sekamat wan kam sene sekamat. Wan Tingin penbori pi ya dona pleng jong pi pada ki bong teng yang sesekamat yung sampai kemat hano te wanung tingi dati sampai kemat mangiru ki sampai kemat ni sampai kemat nrengin sya mangi gumboong i pastrong mene ngilong ding sando mangi kinyo bamdo giwe hakapateng ke banuan kinyo jengerku wan sene sekamat ini perta ya kene kasembol kan long gajing amin sim na kabertagi long song snong gajungi kan long gajing amin sim na kabertagi si jongi baraboy kawan kau kemak payuan tu kali yo wet wan kadang biang ni gajing kang ne wan yang kan sedang namakan dia kawan basai ba Benak di mobile nomor ba kala iu kala dum iu benak lagi mobile rak sejeram atau langsung kau yang bertoto. Benak ini lagi jauh pi mobile net bai gijing sai pernah gijing dum
Nang ba akan long ka jing amin sim. Dua-dua jibiyo iba oh gipai ba na lempulok gilas mutu. Teng-teng warang tiang solo selong lu gidan giban ta giban pat mutu e kadang-kadang urin ko bagien. Haris ko tanak ba hang ni haslong jongpi lasang bani sai lasang man sobro. Tu gibulan ni mobile subatin sai. Inra nagi mobile ni jongpi gibiyo bani pertalang ni ka. Semua jong pra hang ni kesin ke komentar. Tu kan wan in up dia. Wan lang ngani ko por tu gibayaring video subaring namanya amin sim lagi gini gipai ba sini. Tentunya pertalai selewat ya keneka sembol jong pra mo. Te ngan pertama nga saya buat mafi. Hau pra. Hau pra. Hau pra. Kasih sin. Hau pra. Hau pra. Hau pra. Kumulai si bun. Kumulai si hajar no.บ้านที่ผีกันหม้อ Baru Kiblewan bersemangat ini kubur. Kaktu Tungnya Panikisan Hak Parti BPP dan kembali teknik hau pra. Kublewan di baru kami kalawai.